laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الآباء والأساتذة الأجلاء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هو السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawnde yettuɗen Allahu lamɗon subhanahu wa ta'ala o taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe adam neminɗo en ɗiɗo nemaji mawɗi arsikuɗo e wongol en julɓe. ɓawo ɗum hiɗen juula e nelaɗo meɗen on mo jam e kisi e woni e muɗum, neliraɗo saabu yurmede wonande ɗeɗo mofte. harayno usage makiri noon eno wonanimi teddugal mawgal e welo welo tiiɗuɗo nde mi tawdete e moɗon ɗo e oɗo nokku tedduɗo yeeso ɗeɗo geeke ɗe Allah subhanahu wa ta'ala nurɗiniri peewal e kulol Allah e gonɗinal, tawa ko en yewtu fi l'islam e ndeɗo saare molanade e ndiɗo leydi wani noon ndi leydi wiyetendi Belgique, ko leydi stratégique ni molanandi hande e o adna mo wonɗen e muɗum ɗo. ko waɗi noon kala leyɗe wiiɗe ɗen hawtiti jogodiri, ko jogodiral mum woni goonga heɓi doole fewndo ɗo ko ɓeynata ɓen alwilayatul muttahidatul amérikiya, ko ɗuwete les États-Unis d'Amérique, kañe union européenne, union africaine no ɗon, ko nden andi no ɗum wayi e no wondiri. joni noon oɗo union européenne capital maɓɓe ngal ka tata probléme ji maɓɓe ɗin fof kaɓe fottata ɓe diskita ɗon koye nder ndi leydi wiyetendi Belgique. joni noon wonugol e ndiɗo leydi heɓawa oɗo nokku ɗo tumbodira ɗo yewta fi Allah, yewta fi diina Allah kan, ɗum ɗo kadi ko hunde mawde noon, ko hanɗe yettirde Allah subhanahu wa ta'ala. haray musidɓe julɓe tedduɓe, musidɓe men ɓen amir dawa men on Oustaz Ba en ɓe disinno e musidɓe men ɓen fi mawdu ko gaste yewtude ɗo, kono ɓe inni wondema haray tigi tigi on yen suɓo mawdu mo falɗe wo yewten. ɓawo mum musidɓe men ɓe yiitidi seraɗa nanen ɓe inni ye yewtu ye waɗu mawdu fi haqqe ko woni kon hakkunde julɓe ɓen. haqqe ko gas tabitude hakkunde julɓe ɓen, ko on mawdu ɓe tori en ye yewtu. den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsiku en ko yewten e mu'um, ta ko wondi e ƴiyal, ta ko fi Allah kadi woni ko yewtirɗen. eɗen toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala, onon ɓeɗo musidɓe julɓe tedduɓe, nokku kala ka ɓagorɗon hakkunde ɓaŋiɓe e Bruxelles, maɗum Liège, maɗum Hollande no ɓe holliri noon, ma ɓaŋiɓe e oɗo nokku tigi nde saare wiyetende Anvers ɗo, seeni ɗo taynanali wondema jono ƴamede ɗo, ma terenji no sendede, ma ero no sendede, ko nani ko fi Allah no wolede ɗo, on tigi wawi notade. ko waɗi noon si tawi bayama noddama koloma, maɗum noddama Bambeto, maɗum Kisoso, maɗum Wandara, yimɓe ɓen si senike alhamdulillah shukru lillah, ɓe waɗi ko mawni, ɓe waɗi gollal molnagal. kono noon si bayana noddama e ɗe leyɗe Europe, e ɗi tangi mon ɗimen andi ko tangi sattuɗi coggu, ɓay fof hino eɓɓa hino lima. woodi wawɗo sortade e nder ɗum ɗon ara noto jooɗano yewtere nden haysi ko 10 minutes, ɗum haray hino mawni, ɗum haray no teddi. ko
ko waɗi noon menen to hettare nden no ɗuuɗi menen laggine to jama on no hetti moƴƴa noon ha feƴƴiti tanji ɗi no ɗuuɗi eyi sukaɓe no jooɗo saggina jatalum kun a wattanta hakkil kun alana wonana ɓe saggina ko wan wayi 10 heures bimbi ɓe jokka ɗon ha fana ha alansara nanoya ɓe inna ko honno renforce en ɓe inna renforce en ta ko puyna namɓe woni renforce na ataya on kono ɓe anda donc tan on ton e oga wana o prix goto 5 minutes ga ko goɗɗo joɗani fi Allah ko Allah yoɓata ɗum ɗon kon ɗum no ɓuri 30 minutes ton ko waɗi noon tangi monɗi ga ko tangi jogiiɗi valeur ko tangi golle e kurkagol e yangagol ko ɗum waɗi onon ɗo fof meɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu joddi seena on fukkanede bakkatuji e ɓantede daraja e naadede aljanna e dandede lette makko ɗe haray arten ka mawdu ko ɓe wiye yewtu kon fi haqqe ko gasi wonde hakkude julɓe ɓen kono enen ɗe yiɗi yanñugol haqqeji ɗin ɓuri on niveau ɗon c'est à dire nela sasama ɓe maaki haqqe julɗo e dow julɗo ko ɗi jeego ko haqqeji jeego woni hakkude julɗo e julɗo joni yewten fi haqqeji ɗin ɗi fof majji joni kala ko wiyete haqqe kon fof kala ko wiyete droit yewten fi mum fof haray haqqeji julɓe ɓen natori nder ton ko waɗi noon on yiyay faamon andon ko kaɗo dina l'islam woni gonga kon andon ko kaɗo dina l'islam henti kon laaɓi yahi e hoore bindi yahi hoore gandal ando wondema kaɗo dina ko dina Allah ko dina ka Allah wela ko dina ka o tippini wana ko tagaɗo go jooɗi miijiti créyi dina ko waɗi noon o yiyay ɗo aya alqur'ana gooto no wola fi kala ko wiyete droit ko wiyete haqqe nder adna Allah kon fof ha ñande dalngal dari ko l'islam on tum wawi sifa ɗum ko l'islam on tum wawiri ni ko heddi kon fof sifa ɗum ɗo heɓɓota ko wata e nder aya alqur'ana gooto ta kala ko wiyete haqqe ko woni hakkunde maɗa e tagaɗo e jiyangel ibnu adama tawa ɗum fof mum hino naati e nder aya mais no woniri noon si wiyama yewtugol fi haqqeji ɗin fof ɗum ko hunde mawnude hiɗen hatton jinni e andugol taw ko honɗum wiyete haqqe ko honɗum woni haqqe taw ko wala biiji jelu ma nokkeli jelu konngol yewtugol fi haqqe ngol ari ka alqur'ana ande wondema fi ɗum ko hunde mawnude ko hunde hittunde par ce que enen ko haala men wiyen haqqeji ɗin ko haala arabu wolɗen e wolale ha joni pular so wi haqqeji ɗin ko arabu on no nder ton so wi hakke yadota ko lakara toujours ko ɗum ɗa on sansa watta kafu kadi mais se ɗaɓɓiti konngol ngol noon ka qur'an e yiyay tawe ngol ari nokkeli buy nder ton ngol ardi kadi e ma'anaji sertuɗi kadi ka nder qur'an ko wonɗen haalde fi mum kon ko fi ko wiyete kon haqqo on moɗon wiyeteɗo haqqo on ɗon mo ari nokkeli busse alqur'an mo arde e ma'anaji sertuɗi wonde ko wiyete haqqu kon ko wonata ko gonga wiyeten kon gonga ko ɗum wiyata haqqu ka qur'an Allah dali wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal ko sabu gonga min tippiniri nde ko sabu gonga nde tippori eni départ mayre on dow ton ara lega ko sabu gonga nde hewtidi e mum kadi changeali anda fokkitira ɗo goɗɗum yaha alhaali poɗɗe ɗa 300 000 sendinire gonga ko woni nder ton ko ada hewtoyde kono amma noon nde ɗo wa bil haqqi anzalnahu ko sabu gonga woni ko Allahu lan ɗon tippiniri nde wa bil haqqi nazal ko sabu gonga kadi woni ko nde tippori donc konngol wiyetengol haqqe yiingol ɗon ko ari konka sorte Isra maana on ko wonata ko gonga wonde kadi qur'an no wiya al haqq
haqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin. Enele kala ko yewta fi annabi Isa kon fop ko yewta fi makko kon fo a heɓi gonga fi makko wo ko iwri ka jooma ma kon ko heddi kon fo arena gonga al haqqu min rabbika ko woni gonga e fi Isa o ko iwri ka jooma maɗa ko wono aya go wirno zalika Isa bana maryama qawlul haqq. E hino Isa kongol gonga wongol yani a heɓitata fi Isa kongol wonowol gonga si wona ngol ɗo leyɗon kisan Allah signali wondema penali ɗuuɗa e fi mum fahtalafa al ahzabu min baynihim fa waylun lilladina kafaru min mashhadi yawmin azim. Allah subhanahu wa ta'ala o daali feddeji ɗi nollurri ɓay gonga on tabiti woni ko oɗo iwtiroyɓe ɓaawo ɓen ɓe lurri ɓe addi konguɗi woɓɓe wi e Isa ko Allah woɓɓe wi ko ɓiɗɗo Allah woɓɓe wi wana o Allah kono Allah no wona e makko woɓɓe wi wonde himo wona e Allah himo yalta yani qur'ana si fahtalafa al ahzabu haray sabbo haalaji ɓay wi'ama tun ko ɗum ɗawoni gonga on ko heddi gon ko fano fanare telema kalimatu haqq ko ari ka qur'ana ko hara ko on ma'ana ɗon acciren ni wata mawdu men on woni e ngin kalima wi tun haray wolal temo wonde ma'ana kalimatu haqq no ara ka qur'an tawa ko faanda e muɗum ko nangi jogitike nangike bi mana nangike woni inculpé nangama Allah dali laqad haqqa alqawlu ala aktharihim fahum la yu'minun kongol lettengol ngol nangi ko buri hewde e mabbe bayli sibe gondini be natoyta ka yite safa la terto fahum la yu'minuna be siñanama nangal laqad haqqa alqawl donc kalimatu haqq don nawigol ko gondi ko jojji ko nangi jogitike andi ko kongol gotol wonde adude manaji wonde qur'an wi afa man haqqata alayhi kalimatul azabi afa anta tunqizu man fi nar e mo neddo mo tawata kongol lette de nangi anda wa yaltinde o wondo ka der yite o andi don kongol gol ko gotol haqqo wonda ko maana ko no do kadi ko goddo go ka wonde kongol no ara ta maana ko faanda e maggol kon ko gebal fa'ati zal qurba haqqahu ay hazzahu wal miskina wa bana sabil fa'ati zal qurba jonni to kisan jomiraado battagol on haqqahu gebal makko ngal haqqahu gebal makko ngal jonni to mo fa'ati zal qurba haqqahu wal miskina wa bana sabil sifa makko no ari ka suratul isra ko di serti ko deparon e fengon fa'ati zal qurba haqqahu da wa ati zal qurba haqqahu parce que wawon ko ma atufun e ko fuddora bawo to kon do andi ko piji buyi wonno ko Allah subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka wa ha hewto don kati fami wa ati zal qurba haqqahu jonni to jomiraado battagol gebal makko ngal wal miskina wa bana sabil wala tubazzir tabzira jonni to jomiraado battagol gebal makko ngal ko jeyko wakadhalika no ari kadi aya qur'an kalimatu haqq ta ko maana do jogi Allah dali walladina hum fi amwalihim haqqun ma'lumun lisa'il wal mahrum ben be woni ka jawle mum haqqe andal jabal andangal ko jeygal ko ardo wi ha mido do awa alhaaliji din ala marsude kanin e fankudo bude ta alhaali no jonni mo buri ay woldo tuma a iya do goddo ta mo handi de zakka kalkila tawa ala ka won dawde ala ka won nibbude ala kaydi ko woni hendade goddum himo do mo jinda do yaahi o do ko ben haysi toraki walladina hum fi amwalihim haqqun ma'lumun lisa'il wal mahrum donc ko e nder di do non dabbiteten non ko fi hombo tumbindire en do ko hombo e habbuji nin do bi mana woni ko marten yewtugol do ɗiɗo kalima wongol ka mufrad kongol gotol mais hingol wawi change ka jammu embere ko fanda kon si woni haqqata ko gonga dum no wawi wonde haqay kam si woni haqqata ko gebalta ko hakke ko wolten kon no wawi wonde hugo jonnon ko du wadi si de wi a wondema ko wonden haalde do kon ko fi hakke ko wieten kon hakke
ko ɗum wiyete geɓal. Ko woni ɗum ko hunde nde goɗɗo jeyi kono noon ko an jogitinde ya wallu on tigi o hetta. Kono ko goɗɗo jeyi a jeya kono noon hino jungo ma ya wallu on tigi o hetta. Masalan onon ɗo fof miɗo duwa on respect, miɗo jogani on ko wiyete respect ko wiyete teddungal ko on ko min jogiti non ɗo ko min andi si respectay on isi respectata on kono c'est votre droit. Mi jogani on haqqe wiyeteɗo teddungal wiyeteɗo yomi teddin on yomi respecte on ɗum ko haqqe non. Enen ɗo fuu miɗo jogani en bimana yon ɓuttin hara sonka kay hoore mum. Simi darke ɗo mi pallitike mi kudi ɗo mi tappi ɗum ko sonko mi ustata e blori en. Donc miɗo duwa on yo won tranquille hara mi lorrali on andi ko onon jeyi kono noon lan jogiti ko mi andi si jonnita e si jonnitata. Donc ko ɗum ɗo wiyete haqqe ko hunde nde tawata ko goɗɗo jeyi kono noon hino e jungo maɗa an ko ya wallumo hetta hara wonali gere wonali sonko. Ɗum noon kadi ko hunde wano woniri noon ko haqqe makko ko kanko jeyi ko ma o hetta ko imma o hettira e hoore doy ma aroye ñande darngal jonnitamo kono ɗum ɗon o hettay. Ɗum sa faala ndaaru kisano hettirara hewtal ton ala wodata e mum fes haqqeji yimɓe ɓen. Haqqeji tagore nden ala wodata e mum. Jonnon musidɓe julɓe tedduɓe kanko Allahu lanɗo subhanahu wa ta'ala himo mawnini himo teddini fiiɗin haqqeji himo wi wondema ko sabu ɗin haqqeji woni ko nelaɓe nelira ko sabu ɗin haqqeji woni ko defte ɗen tippinira o defte ko tippi fof defte buy non tippike buy non sikka ko tippi o ko tawreta e linjila e zabura e ɗuma e alqur'ana tippi buy non sikka ko ɗe nayi ko ɓuri defte temedere Allah tippini o ndi leydi. So ndari nde deftere nde Cheikh Ibn Kasir windi on falande ko mbo wiyete Ibn Kasir nak tafsir makko ndaroto ndare al bidayatu wan nihaya Ibn Kasir mujallad 14 e hoore ceerno goto. Nden deftere makko ka mujallad arano himo sifi ɗon le dernier jour de Adam barɗe sakkitiɗe annabi Adama ɗen kon ɗum o wanno ay mawɗo nawni o nawyi o tawi o maaye woni no jeeya ko o wanno ko ɓannugol ɓiɗɗo makko gasowo lontagol mo ngol ka annabako e ka fewnugol tagore nden on dartinimo defte 50 ɗe Allah tippini. Yahay ka albidayatu wan nihaya Ibn Kasir ndaron qissa annabi Adama defte 50 annabi Adama dartini ɓiɗɗo makko ɗe Allah tippini. Enen ɗo noon a yey ɗo goɗɗo no jogi don sangaru ɓiɓɓe na hay dongal sangaru ɓiɓɓe mo jogi o ara ɗo ha o nawya mo andi pellet o maaye woni o ala ɗon wawɗo dartande mo jusu goto alqur'ana e hadisaje 50 o kon ɗum acci ɓawo o kon ɗum acci ɓawo perdi kosom andi komi landino karmugojo min kon ɗum woni perdi kosom wosi mi andi kosom mi yo koseru wo ko waɗi koseru ndum hindu harmi newugol hindu harmi ñamugol hay hunde ko woni e mayri kon dunkitortake o wi hay guri mayru juulatake weƴƴirtake jooɗe o ko wiyete perdi kosom. Donc wattanen hakkil moƴƴa dey kanko ɓay o tawi o yahay woni defte 50 ɗe Allah tippini o dartini ɓiɗɗo makko. Enen ɗo haysi ko ɓiɓɓe nogayo ɓiɓɓe 50 ala gasteɗo dartinede alqur'ana nen ta ko jangin selluɗo e hadisaje nelaɗo ko wiyata o acca e ɓawa ko waɗa continuité e tawde si ɗum ɗon kupi si ɗum woopi e programme maɗa haray a naati e ɓe Allah subhanahu wa ta'ala huuɗi ɓe si tawi tun ɗum ko mawɓe men ɓen tindini en kon janni en wawɗen hunji ɗen juulirɗen jokkuɗen dewal ari ha taƴo yi an ka zurriya ma kupi haray on tigi naati e yimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala huɗi ɓe par ce que no jeeya ɓe Allah lan ɗon sifi ka sot Baqara mi ƴetta tum parti un kun quoi Allah daali e wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala
ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل hiɓe kupa ɓe taƴa hunde nde Allah yamiri nde yo jokke ta daro ta kupu buy meɗen ko yeyi ɗon ko enɗan yahay ka tafsir ndaron si ko enɗan tum ko diina o diina ko fuɗɗino annabi adam jokkodiri ari ha hewtuma Allah wiita ɗum daro ta kupu dariɗo noon taƴƴiti ɗum kupi e tan muɗum si tawi yaahi an a yii hiɗa wuuri ɓiɓɓe maɗa ɓen ɓiɓɓe maɗa a yii ɓiɓɓe maɗa rewɓe no moori rasta andano longal lotorte ɓiɓɓe maɗa worɓe no yuppi tuuba hino yarte ala juulude a yii ɗum e gurdam ma yaahi hara ya andu moggo ko wiyano kon ko jokkano ha hewtuma kon kupi par ce que ɓiɓɓe maɗa ɓen tigi tigi yaahi si ɓe acci juulugol ɓe yeddi Allah subhanahu wa ta'ala worɓe maɓɓe rewɓe maɓɓe an hiɗa sikka ko ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓen jokkitoyto juuloya andi darike e ma darike niveau ma ka keeci ma dari par ce que ɓiɓɓe maɗa ɓen e ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓen ko keeci maɗa ɗin noon andi ko Allah wino jokke kon an darike an a darni ɗum ko ɗum noon continuoyta ha nanoya pulo Fuuta no naati catholique yagal no o hiwri laawol kono naati no neeɓi fami o hiwri tun laawol joni par ce que catholique yagal ko rewgol Allah subhanahu wa ta'ala e hoore majjere ko wiyete catholique yagal wiyete masihi yagal jonno yaahi si tawi kala ko wiya fi diina ɓe anda ñawoje salligiɓe anda ñawoje longal ɓe anda noddintake ɓe juulata ɓe watta hay fus koni koɓe déclaraki joni noon tuma aroy ha ñande goo noon goɗɗo hiwro lawol no wiya naati on neeɓi ko naati ta ɗum ngalɗini hay fus no asi neɗɗo fuɗɗori peera mum soirée waɗa vendonneur ɓeere yare ame bordo bardanne ha gasa ɓe yahoya tum couple on fuɗɗo haɓoyde tum ena kodi janga ko seyɗade naati hakkude amen ɗo no neeɓi ko naati kono holliti tun amo gakan kadi ko wi ka peera o naati ko seytane ɓisi hakkude amen ɗo o ɓisaki ko num fuɗɗodi o yejjiti vendonneur o ɗum am harimo toon kanko wonno organise ude donc sifa ɗiɗo piiji fof ko piiji hanaɗi wattanede hakkille e muɗum musidɓe julɓe tedduɓe joni noon ɗiɗo haqqeji ɗi yiyo toon ko feere ala ko maɗi jonnite si ala wo laawol ngol ibnu adama o rewrata o ronka jonnite ɗiɗo ko sabu ɗum waɗi si wiɗen kala defte ko tippi kon foppe annabi ko nela kon fof ko fiyo ɗi jonnite nane qouran laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist gondi men nelinalaɓe amen ɓen wondude hujjaji feeñude ko ɗum mu'jisaji ɗin ko a miracle ji ɗin wa anzalna ma'ahum alkitab mais wattide maɓɓe defte ɗen ɗon kalimatu kitabu on siiha on ko mufrad kono haqiqa on ko jam'u quoi no asi Allah wi innal baqara tasaba alayna nanagge wote donc wa anzalna ma'ahum alkitab mais wattide maɓɓe defte ɗen wal misan e ñawoje wonɗe ɗen ka defte luwaji ɗin e règle ji ɗin ko ɗuwete misan ko sifa ɗum woni ɗa fiha kutubun qayyimatun ko ɗum woni misan e waya aya ɗa qur'ana wi ɗum ɗo fof ko fiyon ɗum liyaquma an-nasu bil qist ko fiyo yimɓe ɓe wonu e dow nunɗal ko fiyo mo kala hettu haqqe mum ko fiyo ɓiɗɗo andu ko duwa nene ko fiyo nene andu ko duwa ɓiɗɗo ko fiyo ɓiɗɗo andu ko duwa baba ko fiyo baba andu ko duwa ɓiɗɗo ko fiyo lanɗo andu ko duwa ɓe laami ɗum ko fi c'est-à-dire liyaquma an-nasu bil qist c'est extensif no janɗi c'est-à-dire ɗum ɗon no ƴetti sengo go ka droit ko wiyete droit constitutionnel on fof ta ko matière ji ko jangete duuɓi dubti gokkunni liyaquma an-nasu bil qist ɗum ƴetti droit constitutionnel on fof kala ko wiyete loi et règle ko yimɓe ɓe wawata wonirde tawa ɓe lorridirta ɗum fof no naati liyaquma an-nasu bil qist joni noon majjegol neɗɗanke on ɗi haqqeji so majjama ɗi ɗum no memminanamo probléme ji monanaɗi ñande dalngal heno ɓittina tagaɗo on ñande dalngal
no wodi woɓɓe ñande darngal ɓe tawata ɓay ko woni tande darngal ngal na tande welde ko tande sattunde tuma maaje ɗen fof waɗa yiite wiyete waytal biharu fujjirat ma ɗum sujjirat ko falɗo o on faami tuma pelle fof fitta kala ko wiyete leggal e ɗowdi itta ngenange ɓanna beru cuɓande ha modi neɓugol ɗon na affaire neɓugol ɗon ndentande ɗon jahannama on ɓannama kala ko wiya ndiyam wattama yiite ɗowdi ala ngenange nge tawata jomiraɓe gande anduɓe on fannu ɗon ɓe wi hakkude leydi ndin kañum e nangen ko 150 millions kilométre kange woni toon ge sonjude en ɗo fewdo ɗo andi te ñande nge adna pour quelques centimètres nde ñande ko on to wulata joni noon no woodi woɓɓe sabu ko ɓe sabuti ɗi haqqiji kon ɓe ronki respectude ɗi ɓe tawata ko kara han hay ɓe hettorta ɗon ɓe hetto ɓe yaa ɓe naato e yiite kara ɓe hettorta ɗon ɓe naata e yiite ta ko yiite koye ɓe ñawama ko yiite ɓe jogi yiite ko toon ɓe suti ka jahannama kono sabu haqqeji yimɓe ko ɓe jogii kon ta kara han ɓe hettorta ɓe yaaka yiite anda son nani ɗum moƴƴagoy komi wi ko ka yiite jahannama ɓe suti kono sabu haqqeji ɗin ko ɓe huuwi yimɓe ɓen kon e ko ɓe sabuti ɓe boykoti droit ji yimɓe ɓen kon tawa kara han ɓe hettorta ɓe yaa yiite goɗɗo no ñaawe ɗon haa gasa ndaare tawe golleji makko bonɗi ɗin no ɓuri moƴƴi ɗin fes wiye alay ko yiite yaw ka yiite o fokkita tun ka yiite goɗɗo wiye allah accay o yaha anda o hari komin tato ka makko komi wonno ɓeygu makko arano tawi min o ardata kan o taƴilan baldi fes o holtintalan o waɗatalan hay hunde allah accay o yaha wiye awa arga daro taw ndaare beru moƴƴere ko hawrata ɗum ɗon ƴette ko o peesana timmali kon jonnite on o wiya joni yo hetto o yaha tun goɗɗo wi allah acca o yaha anda ko minen kawtirno suudu makko ɗum e courant on honno ko hikkodiri cabineji makko ɗin fof ko télé ma sengo ka an di e salte fof mi yewti ha mi ronki koye kallorrame woni e muɗum ha min hewti dargal ɗoɗe ɗon kan daare beru moƴƴi ko luttiri kon ɗa ƴette jonne on ɗon o wiya yo yawyite goɗɗo wi allah acca o yaha allah ñande oya jattunolan tumbul leydi kun ko o arno okka 300 000 o seedi kanimo o wi ko gonga ndane noon tawe joni ala ko jonne moƴƴi ala ko jonne on say ndaare beru bakkatu ko oɗa jogii kon ko hawrata berɗum ɗon kon o rondo o jonne o fokkita tun kadi goɗɗo wullito o fokkita tun kadi goɗɗo wullito o fokkita tun goɗɗo wullito ha o rondo tongi bakkatu mo natude ka yiite a andi tun goɗɗo si naati ka yiite foti hara ko libre finsu pension kono ɗa rondi kadi hiɗa sumude allah daali wa man arada anhu fa innahu yahmilu yawma alqiyamati wisra kala ɗurniɗo nde'e ko nde yewtata kon o ronki nde faamude o gollitiri allah wi o rondoyto dongi lakara ko ɗi wisruji o ton donc o yiiɗiɗo haqqeji sabu ronkugol timmingol ɗiɗo haqqeji anda ɗi applica ɗi ha moƴƴa ɗum no wona sabu ha neɗɗo mo ɓurno yiɗude mo ɓurno huwondirde tawa lakara o yiɗa yoɓe yiidu andi enen en jangga qur'an ganda sen taskota ko eskolno en jangi yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ka ñande neɗɗo dogata nene goto mum doga yumma muɗum doga baabe muɗum doga ɓeygu muɗum doga ɓiɓɓe mum gaale ɓe dogidiraali ko ɗum waɗi hunɗum waso dogoyɗon nden ñande sa waɗi ni a tawi hino nen kamɓe tigi ni eyno malayka ɓen ɗa hino allah ɗa hino jahannama on ɗa ɓe hettano haqqe maɓɓe on a daroto ɗon sa ndaari en tawino ko moodimani bi natuɗa ka moodima ɗo ɗoftagol ala teddingol ala hay mbaldi kara han wonde o ɓattoto tun on tigi taggorawa kata tawal ta ko sifa ɗum ɗo hiɗa andi le pellet ɗum landitete joni an suddi ɗon a daroto ɗon ko ɗum addi o dogidiro ko yiyoton ñande dangal o ƴettiɗo otowal no yaade normal
kaydi fopp no timme waɗa infraction ko tawi cokko wo ko haaju cokko kono so andi kaydi mu régula ma kaydi ma régula wiyama hiɓe telen ɗa a daroto a tourna ngal ɗon ɓuri ko Michael Schumacher doginta oto ko kono a jaɓata e cokko fon ɗon alhaalima régula hiɓe ɗon donc wakadalika ñande dargal ko ɗum addata ɗi doguduji jonno musidɓe julɓe tedduɓe ko dendanagal noon ɗin haqqeji fof ko haqqeji honɗi neɗɗo duwa andude o famaɗe o jonnita ta so jonnitiɗi mo an pe o wula bus hay fuu sa wula ande kadi ko ɗin ɗon haqqeji woni hakkude ɓiɓɓe adama ɓe julɓe maɓɓe heferaɓe maɓɓe ko ɓuri kon no woodi goɗɗi sustraɗi waɗa spécial fi julɓe ɓen tawa heferaɓe ɓen heɓata ɗum kono ɗo neɗɗanke on adama yanke on fof mo naati e nder ɗi haqqeji ɗi janngeten ɗo ɗi wolten ɗo joni yiyon ɗo kadi mujisa alquran yiyon mujisa kaɗo dina masawana menen ko droit men jannaka université Conakry droit public article ji dongal e wakkande min sortino toon tawi min maîtrise alde hakke ma ko ɗi ɗuuɗi donc ndaron noon duuɓi nayyi i premiére année fayda duuɓi joyi ha 5e année so wonti kisi paasi ɗon waɗa examen d'état on yalta donc ɗum ɗo fof dolle article ji dolle livre ji dolle professeur dolle borda barda taw ko droit mbe woni janngude aya alqur'ana goto pet explique kala ko wiyete droit international kon fof e ko droit kon fof nde wotere modi nde ɗo deftere nde dolni ka kala ko wiyete haqqe kon fof ko duwaɗa kon fof ko ɗi sappo ko haqqeji sappo duwaɗa ñeñi jonnita ɗin hettoɗa ɓuttina sa etike haaɓɗi dirti wiyama yo Allah hirnomo yaafomo tawi ɗi no ɗumanni haray on Allah hirnomo yaafomo kono sertirowa tawno e hunde wolaka no woodi bandiji maayoji ɗi tawata ta woyede kaari ma wi tiiɓi mana probléme maɓɓe no tiiɗi jaka Allah holla e nde ñalande donc ɗum ɗon haray no hurɓini ko ɗi sappo haqqeji ɗi wattan hakkille majji ɗiɗo sappo sa respectiɗi ha gasi haray telemma 5 ko wiyete haqqe kon ala probléme lahara ɗin ɗon noon Allah no nintiɗe aya goto Qur'an arɗo ka suratu nisa aya 56 verset 36 an nisa kala ɗin droit ji hande kadi luttanaɗan si wona janngugol ayaje ɗen énumira haqqeji ɗin no gasa mi explique goɗɗi e majji Allah daali wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a woni en ko duwaɗa ko darɗo anda kon bo duwaɗa kon ɗum duwaɗa régula muran ɗum hettoɗa numéro 1 mo duwaɗa ta o ɗo hiɗa duwa mo ko wiyeteɗo Allah on ɗa jogani Allah wallu Allah Allah hetta bandije no woodi dey bandije jogantoɗe Allah fanka bute Allah gerda hunde e hettu ta no jogani Allah ɗo Allah gerda hunde geeja rewa reweteɗe fof Allah hettata on andi ɗum ko bandiyagal mawgal noon no woodi joganiɓe Allah numéro 1 mo joganiɗa ko wiyeteɗo Allah o noon wallu o hetta sabu wona gorejo ma ni ta jaɓu tawde kaka piiro o hettirta mawɓe amen gomaki sa nangodiri e mo andanɗa hoorema o liɓete ɓenni a daran hoorema ka wallinirayma no townirma wi way telenɗa moƴƴanaylan ta accu ha o piite ka o piituma o ta hay goto jaɓu engageude guerre hakkude makko e o jeyɗo kammuɗin jeɗɗi e leyɗele ɗen jeɗɗi ko honɗum noon duwaɗa Allah honɗum duwaɗa Allah ɓayɗa joganimo goɗɗum wallumo hetta ko joganiɗamo koko wiyete dewal ko ɗa jogani Allah rewgol mo ɗa jogani Allah salligagol juula horugol ittugol zakka hajjugol sa heɓi feere ɗa jogani ɗum taguɗo wallumo hetta ngelo jooɗodi e ɗum fanki bude ngelo jooɗodi e rewgol Allah fanki ta wala ton noddintake o ɓatto wiyatake bayana o yi'e ton wiyatake hajju o yaha tale o timmini o anda e ko wiyete zakka ko leyru hondu zakka yoɓete mo fankani hoore makko mo jogani ɗon Allah fanki
ko joganiɗa Allah ko dewal wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a kanko ko ɗum joganiɗa kanko noon himo tabintinni wondema kala jiyangel rewɗo mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala tawa kafi daali mo hay e hunde par ce que ko joganiɗa Allah ko ya rewumo hara a kafi daali mo hay e hunde kala jiyangel jonnitongel Allah on haqqe ɗon Allah no ƴettani ngel ahdi o naado yangel aljanna ko contrat mo gonno ko ya rewumo hara a kafi daali mo hay hunde o naado e aljanna ñande go nelaɗo ino bakki sahabajo sallallahu alayhi wa sallam on say ɓe wi'i kala mo shirka rewɗo Allah hara o sirkanali mo hay hunde Allah naado e mo aljanna sahabajo wi enen nelaɗo hay so wujji nelaɗo wi hihi hay so jeeni nelaɗo wi hihi o wi enen nelaɗo mi yaw mi yeto yimɓe ɓen o yaw wolnoyamo falɗa tawi mo hawji wonanoygol yimɓe ɓen wondema kala rewɗo Allah subhanahu wa ta'ala hara kafi daali mo hay e hunde o naata e aljanna ɗulle ko contrat ma o hakkude ma e Allah si iwi e Allah kombo kadi joganiɗa wabil walidayni ihsana woni ɗiɗi min noon ko ɗi sappo ko ya moƴƴo e yumma maɗa e baabe maɗa hattirde moƴƴagol wabil walidayni ihsana no wawi wonde maf'ul mutlaq par ce que maf'ul mutlaq ƴettay seeɗa e aya on quoi tawa no woodi ko suuɗi yani an tuhsinu ila walidaykum ihsanan par ce que ihsanan arata tun cikkoɗo hara e ma hara no woodi ka suuɗoyi ka sortoya waɗi ala kulli hal Allah subhanahu wa ta'ala o daali ko ya moƴƴo e yumma maɗa e ben maɗa hattirde moƴƴagol ɓen ɗon kadi ɗa joganiɓe ɗa jogani yumma ma e ben ma est ce que ɓe yetti eɗa joganiɓe yiɗugol ɓe ɗa joganiɓe teddingol ɓe ɗa joganiɓe netanagol ɓe ɗa joganiɓe newanagol ɓe ɗa joganiɓe kurkanagol ɓe ɗiɗo piiji ɗa joganiɓe est ce que ɓe hetti est ce que ɓeɗo kadi hetti wata aro yawma yafirul mar'u min akhihi to donc ñelo e men andirton sahabajo yawɗo jihadi juuli ɓawo nelaɗo ko heewi julɗo gonɗinɗo o nawni o waali hokkitima e gon sahaba ɓen ari wowli la ilaha illallah o harunki o wowlaali tawi noon o maaya e woni ha mapini ɓe nelanoyi nelaɗo nelaɗo sallama seeni ɓe répéti la ilaha illallah on o wowlaali nelaɗo aani taw so maaya yara o wolal la ilaha illallah nelaɗo maki yumma makko no wuuri ɓenni addo en yumma makko adda nelaɗo maki min Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi wattodi e ɓe sahabaɓe ɗimmoɓe an mi wattodi e o ɓiɗɗo maɗo min torikema kala ko waɗuma accammo yummirawo wi hay fus o waɗaɗa hay fus nanaɗo maki a gasi tenanela leɗɗe adda yite huɓɓa nanaɗo maki ukkemo nder ton yummirawo wi sunnon ɓiɗɗo an o gite an nanaɗo maki yiɓay o sumoya yo fuɗɗo ɗo kisa nanaɗo maki awa accammo oyni gasi mi acci ay kanko o daari o tawi ko ɓen makko ɓurni e hoore mi acci tawi ja ko probléme goto tawi ko honɗum sahabajo on bonni yumba mum o holtin ɓeygu makko complet sifa mo o holtini yummirawo on no yummirawo wi mi sowotako ma lebbi jeenayi mi bambe holtinala sifa ko holtinɗa ɓeygu makko mi ɓuraymo complet tawi ko ɗum fokkintinnimo yiite enen noon hay ɗi ɓeygu men haykata gaɗin si yahaniɓe toon ɓe duwoto ha ɓe wulla donc wattanen hakkil ko hay ko yumma maɗa yi'ay ma kon tun ko ɓe yi'ay ma kon tun ko haqqe maɓɓe ko droit maɓɓe on tugol gita maɓɓe ɗe yi'a yahi hunde nde annabajo wawali gérude comme mo gonɗini ɓuuri annabi ndaare hakkude annabi Yaquba e annabi Yusuf ɓay distance o waɗi mawɗo ngi imanu mum o wulluno ha wumi ya asafa ala Yusuf en basuno an e dow Yusufa o wulli ha o wumi o mapodi e hoore makko ko waɗi noon ko woni hakkunde ɗon kon hino mawni ndaare tuññande a andi no woodi goɗɗu ngo ka faculté de lettre to ko ɓeynata télépathie ça veut dire ɗum ko goonga ko woni hakkunde aden e yumma mum kon ma aden e baabe mum no tiiɗi
ha ko tawata otowal no wawi wopude goɗɗo anverse ɗo otowal wopamo yumma makko hara no waali telimide ley on faami ɓe maƴa ɓe anda oto wopi ɓiɗɗo maɓɓe ɗum wona shirku na ɗuma ko lien on le lien spirituel donc alaqa ruhiya on wasiqa jiddan hino mawni hakkude maɓɓe seede muɗum ñande annabi yusufa ñande bengotoɓe makko ɓen anditinomo ha gasi o wi yahe o wino idhabu bi qamisi hadha wa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in yahe yadonge o dolokke an ɗo o so hewti bugemo ɗum baba ɓe yiyey on fof mon aron dare ɗo ko mawni kon falamma fasalatil eiru qala abuhum inni la ajidu riha yusufa lawla an tufannidun woɓɓe noye peyi mawɗon noye peyi ɓe fokkiti tum ɓe fokkiti ɓe siwagoy mawɗo o wi'i ko wowuno urude an si ɓiɗɗo an on ɓatti kelan kon no urude lan fewɗo langandi o wiya joni mi feeti ɓe wile ɗulle tallahi innaka la fi dalalikal qadim donc ha hande simi memi go sengo mi andi tay e pays go mo mi arno mi ala inutude pays on e nder aduna on sakko ande ko hombo miɗo waɗa yewtere fi ɗiggal ngol nene baba mawɓe tayno ɗon ɓe pesi ha ɓe yani ka leydi ɓay min yalti conférence o lanni min yalti ka yaasi mawɓe go maki ɗon usta taybo o yi mawɓe go no wulla hande ka minni mi woɗon andi ko wullini ɓen minni mi anda o ko gore an ko minen ardi ɗo mi waɗi ɗo ko ɓanni duuɓi nogay e nde saare yumma maɓɓe wulluno fii maɓɓe fii yi'ugol ɓe ha yummiraɓe nawni ɓe andi nawnare nden accataɓe ɓe nelani mawɓe ɓe jeeji ɓe rewi reweteɗen fof ha ɓe wi'oyi ɓay a arata ɓurno dolokke ha o tuuna jonna nalan mi ɓanna takko am mi andi tako uraynoɗa lan ko yo ɓiɗɗo an o yummiraɓe maayi mawɓen arali dolokke on arali mi waɗi noon bayana fi ɗum ɗo ɓe wulli ha ɓe yani ka leydi joni noon hiɗen eɗe leyɗe ɓe wulla ɓe mapoda e hoore maɓɓe ta ɗum kadi ko haqqe maɓɓe goɗo e ganda so ɓe hetti e skorno ala kulli hal hiɗen duwaɓe wa bil walidayni ihsana wa bithil qurba kañum e joomiraɓe ɓattagol ɓeɗo kadɗa duwaɓe ndaare ɗo si lannoyi on tawa lutta ibnu adama mo tawata règle waɗaka hakkude ma e makko e nder ɓiɓɓe adama wuruɓe ɓe kañum e siɓɓe ɓattiɓe nene e baaba e nene gotoɓe ɓen ɗon e baaba gotoɓe ɓen ɗon e nene gotoɓe maɗa e baaba gotoɓe maɗa kala ko wiya jeygol maɗa siɓɓe ma prosɓe gen fof ɓeɗo kadɗa duwaɓe ko ɗum duwaɗaɓe yiɗugol ɓe yurminaɓe teddinaɓe waɗanaɓe ber ko wawɗa ko jeeloy men tano jogui nene goto mum no pooɗa kedi fuuta pooɗino ha faɗɗama kañum no sansidira otoje ko faala kontiji mum banque fof no heewi no ɓantude kuɓeje hi tawa est ce que a jogaki haqqe on nene goto ma nanali ko ayaw wi ko ta tampino guerdi o ma seytane ara wiya ɓeɗo ko baba gotoɓe mani ta waɗatɓe hay hunde ta ɗum fof no natori wabisil qurba aya on kañum no naadi ɓe nder donc ɓeɗo ko haqqeji maɓɓe quoi si nene goto ma ben goto ma yaye ma bappa ma ɓe ari kama ɓe landike ma goɗɗum ko jogiɗa feere haray ɓe jeeja ɓe aran ko ɓe jeeyi sa jonni a jontiɓe haqqe on sa jontali luttidi on fotto e laakal ko haqqeji ko qur'ana ɗum ɗo madama wawuji ɗin ko atfaɗi kaɗe wawi wiide arano on ko mustahabu wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wawuji ɗin fof ko atfaɗe ɗa ko farilla wa bithil qurba wal yatama e al yatima ɓen les orphelins al yatima ɓe wiyaɓe ɗo kadi wana hiɗa jooɗi e Conakry na al yatimaɓe wonɓe Peking ma ɗum wonɓe Cape Town na fiɓen Allah wiwma fes ka hoɗuɗa ɗon Conakry an a nanali sowru no waɗi takko ɗon hay nokku tawi ko mawɗo maayi o acci paykoy koye helli faaka
fuuta ka mon ka anduɗa ton anda ton ka pay koye aliyatima hoy woni koye mawɓe mum maayi tawi koye hellifaka a anda ɗum e nder ɗaɓɓere ma nden e jinduru ma ndun e moyji ma ɗin est ce que a ƴettiɗon gooto ma ɗiɗo ma tato wiiɗa ƴettimo charge e jande makko nden ma so nawni ma ñande goo ari a andi si ɓe soƴƴima si ɓe hirtike est ce que a miiji he ɗum hay nde wotere e tawdere ronkugol jonnitugol haqqe ɓen no jeyondide direct e yeddugol dargal arayta alladi yukadib biddin fadalika alladi yadu ol yatim wala yahuddu ala taamil miskin donc taabe ɗen fof ɗen jogii taabal njuuriya taabal jokkere en ɗan taabal ɗum ɗo honto taabal fi aliyatimaɓe ɓen mo kala ber ko allah asikki ɗum ɗo o hay so tawi ko ero gooto e nder hitande nden fi ngal fi aliyatimaɓe ɓen honto heferaɓe ɓen adike en e mum ko ɗo si ɓe ƴetti yimɓe ɓen ɓe aray e leydi julɓe comme wano a lagine ɓe darna orphelina ɓe waɗa suudu ɓe waɗa kuri ɓe waɗa terrain ka payi koye joie ballon ɓe adda ko jannaɓe ɓe adda ko ñawdaɓe ta ɓe itta e kooƴe e leer ɓe soƴƴa e leer ɓe hirto e leer ta ko aliyatimaɓe tum ɓe mooɓi hiɓe dépense ude kene enen se waɗi ɗum harayno harmi ɓe ƴetta aliyatimaɓe ɓe ala ko ñaama ala ko ɓorno ala ko ñawdora ɓe adda ɓe hoɗo ɓe ñamminaɓe ɓe ñawdaɓe ɓe jannaɓe ɓe yeetoɓe allah ko tato ɓen si yetama wondema ɓe julɓe accituɓe e hoore maɓɓe ɗa allah ko gooto ka maɓɓe ɗon e tato on ɗo ko telengaɓe ɓurata hoolade saabu ko ga heeɓi seeɗa donc sifa ɗum ɗo fof si iwti ɗon ko aliyatimaɓe waliyatama wal jari zil qurba kañum e kawtal joomiraɓe ɓattagol kawtal joomiraɓe ɓattagol yani ko on kawtal ndaare ɗo allah no jonde position manji ni fi kala ka wonɗa ya andu hiɓe ɗon kala wonɗo takkoɗon toon ɗon ko on wi'a c'est-à-dire droit international on fof no nadde ɗo wal jarisil qurba e kawtal jomiraɗo ɓattagol ko noon kawtiri ka hoɗo yani koloma cuuɗi mon ɗin hino ɓattodiri koye quartier goto wonɗon ma ɗum Anvers koye télé zone goto wonɗon e hoore ko won ɗum zone goto kon kadi on fof mon konɓe maasi ma on fof konɓe timmi madina ma on fof konɓe maali yembere ɗo ko jaari zil qurba haqqeji ɗin nono haqqe ko wonɗon kawtal kon no ɗon haqqe ko wonɗum siɓɓe enɗan kon kañum kanno ɗon ɗo kala ko yani ka maɓɓe si tawi suudu sumi ko an alajji en tigi patron on tigi yaltinta ɓuttata pompi ma on kañƴe e nene hajjen e ɓeyguli maɗɗin fof aron ɗannino yiite ngen ka maɓɓe si tawi sonnajo reedu mum muusi jemma hiɗa jogii otowal wona jeejo ta accu ha ɓe a si ɓe ari tum ɓe landike a rendu muusi haray ko droit maɓɓe ko haqqe maɓɓe ɓe ari na jeejugol otowal ngal koye huɓɓine kisan oya naɓe so yewtoyay fi sansi toggu sansi nde o yewtoye toon après kono noon ko haqqe maɓɓe taw ƴettugol oto ma o yaha yaahi si tawi noon hara kuuru wingin no towna janɗe no waɗa dow barengi no desina no wiya siem méchant ta ɗum ko desina ɗon a memay on siem méchant ko desinɗo ɗum ɗon on naadi ɗum nder ton tawa donc honno ɓe aɗa accès kama hi oya reedu mum Moussa o maaya ma oya pika crise o maaya angal oto ta otoje tati no ka nder kuuruyi maɗa windi siem méchant tale ko ange ɓen kadi pottata ka juulirde juula andi masal wal jari zil qurba wal jari l junub e kawtal bange ɗo e hino cuuɗi mon ɗin hino ɓattodiri ko on kawtal kono kanko ko forestier ma ko kefero ma ko pullo kono kanko komo dingirayi bimana an ko amo maali yembere o siɓɓida kono noon hiɗon kawtiri ɗon kadi ko wata hirto ha haaraɓe walda nelaɗo maaki gonɗina on neɗɗo mono hirto ha haara ta ɓe ngore kawtal makko ngal walda ko honno andirta ɓe waldiɓe waldali a yata toon ɓe arata ɓe susta arde kama fiyan allah no yan ñamma koye andu siɓe weela koye andu siɓe nawni
ɗum noon hay so tawi ko heeferaɓe keefeero ko ya andu alhaaliji maɓɓe no ɓe woniri ta ko keefeero koye min ni on kala tana waɗuɗo toon suudu keefeero on si fokkiti sumugol ɓay qur'ana yi wal jaaril junub aray ɗannina yiite ngen si tawi madame Joséphine nawni a andimo nawni aray landuɗa si jayti si Pascal ɓiɗɗo maɓɓe o maayi sowru waɗi ka heeferaɓe kawtal mon ko forestier ko ya ar landuɗa ko honɗum ɓenna ko Pascal maayi wiya mbaɗum no yurmi on no dara ko Allah arsikuma o jonnaɓe yoɓe wallito ko woni a wi'ata yo Allah yaafomo sabu ko bandi maayi a yata ka surroygol mo sabu ko bandi maayi kono hiwragol fatunde nden contribua ɗum ko ɗum no natori wal jaaril jonum ta ɗum ɗo ko hakkunde julɗo e keefeero andi toon noon no woodi yoga e julɓe ɓe imanuji mum ɗin towoyta ha ka asama o tawa hiwritagol julɓe goo naafere maɓɓe tawa hay hiwritagol julɓe ko ma hiwroɓe naaju maɓɓe kamɓe tawa noon qur'ana no wiwde keefeero kef si tawi o nawni ko ya ar ndara si jeytanimo si goɗɗo maayi ko ya ar yurmina ha gasa kowoni a du'antako keefeero mayɗo so heɓi tana ko ya assistumo so heɓi welo welo keefeero kef denna bo heɓi keka maɓɓe ɓe noddima ma peera jimbel num kudama artiste ari tappi hama podi e hoore mum e awande so ɓeno ka keeferaɓe ɓen ɗon donc a aray assista ha gasa ɓe yi'e ka cérémonie maɓɓe ka welo welo maɓɓe ha gasa yiltoɗa si tawi ko sonko ko yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala waɗa contribution ma on yaha si ɓen ɓay ɓe andi koye sifama kadi konto yata naka kudete toon so yehi toon ñamete ɓannama no dagi ko ñaama ko daganima ko si ɓe addi ñamete haga si ɓe addi tew mbewa tew ɗum ɗo ñaama si ɓe addi tew kose ɓeni bo menen ko wiyete teddugal ngal tigi ko tew kose on wiya on jarama ko dina amen kan no sali ɗum ɗo si ɓe addi fanta yara si ɓe addi school pottitoɗa mais a yahay si tawi o wondali e hoore ɗum ɗo ko honno noddirtaɓe dina mustahil wata wonde ko ɗum ɗon fof wiyete wal jaril junub si wuti ɗon wa sahib bil jam e wondiɗɗo bange ko ɗo noon ɓuuri yaajude wondiɗɗo bange ko neɗɗo mo tawata mo hoɗi anta an hiɗa hoɗi kalum saare kono on fof mon ko Madina wonɗo yeeyde taabe guluji tati wonɗe Madina ɗen hiɗa jogii taabal 304 ɓangal mo jogii taabal 305 ɓangal oɗo ko sahibil jambo maɗa ko noon kawtiri ɗon haray kala haqqe ko o duwa heɓude e jungo maɗon ko yo heɓu haqqe respect teddinede a huɓɓintaɗo radio wi towna sonka e hoore makko donc en même temps si tawi kala service mo o landima ko wawɗa ko ya waɗu Allah no wama jarribade bi weeti kanko ñande o kiɗan warso toon an honka ɗum duggo hama pota e hoore ma goɗɗo go ara ɗon du o adda ɗo ina sensanan ɗo daroɗa wiya sensi ala fi am marsali kanko marsini beru wo ko o yalti o jindi o ɗaɓɓoy sensi ɗum no sabbima lakara so tawiɗa jogui a wona joni a marsinali tawa kadi a nanguike kadi ɗo wiyete wa sahibel jambe haqqe wiwana bange wonduɓe donc kiliyanɓe makko ɓen ina andi ɓe nafi andaɓe donc si ɓen ari tawa o ala ɗon koya yeeyammo ɓayɗa andi prix ji ɗin fof no walori koya yeeyammo fi o ala ɗon ɗaɗon fa woni sahibel jambe makko a ɓe clientɓe ma iwoɓe dingirayi ɓen arno donc ɓe landi ɗo fi saku capantati fari mi yeeyiɓe hin ɗo mbuɗɗin tan kadi ko fari wonɗa yeyde bi weyte e sa goto marsali kono ɓay ko haqqe makko clientɓe makko yeeya jonnamo mbuɗɗin kono sa si ɓe ari tun ayni himo yalti yaahi a janfike berɗin on haqqe makko ko ɗumanniɗa ɗon ko a rigilanali mo affaire on kon pellet so accanali ma nangoyteɗa har ɓe gandi noon no woodi woɓɓe ko haysi mo ɗon hiɓe wawi noddude client o
ngal padal ɗo ko palangal ko jelu ko 200 000 modi mi tori kon fi Allah accanelan 100 000 accanelan 150 000 fi Allah non mi accata sa soda ko ɗo sa sotta ko ɗum ɗo ta mo andi so yeyi ngal 100 000 hara o heɓi ay waɗa ɗo ni o muñƴotomo ɗon ha oya faama yo ar ɗon paɗɗenno ɗon donc mo jam faade o ya gite ko yeyantamo so ala ɗon donc a andi ɗum ɗo wiyete wa sahibil jamb wa kadhalika ka l'école ka université ma ɗum ka lycée yimbaya lycée on no mari 1000 élèves donc an hiɗa 11e année science sociale kala wonɓe 11e année science sociale ɓen fof ɓe kaptuɗa classe ɓen fof ko sahibil jambe maɗa tentinima noon mo joɗotoɗa e bawwal gotal ngal mo joɗɗuɗa e bawwal gotal ngal ɓuuri jogade haqqe maɗa no ɓe hikkodiri noon no ranseji ɗin hikkodiri noon haqqeji ɗin walori mo jodduɗa e mum on ɗon so waɗi ni bik makko on ala windude ɗa jogui bikji ɗiɗi maɗa jogui bik goto kono an ala windu so wiɗi no luɓanɗon bik andu ko sahibil jambe maɗa ko haqqe makko o landi sa luɓali haɗa a ñaami haqqe makko haɗino luɓanɗo bik sowdu bik gayinta ɗum a ñaami ɗon haqqe makko ɗon par ce que Qur'an wima wa sahibil jambe donc c'est la même chose si tawi ɗo joni ɓay min ko Conakry mi andi si tawi ɗon andi ton walla en moƴƴa quoi exemple ji ɗin hiɗa iwri e honno wiyete ɗa iwri marché koloma ɗa dari ɗon ɗa sabbi oto ma banaro ara ha ɗon daro ha gasa ƴawa onon darinoɓe ɗon ɓe ƴawduɗon ɓen fof ko sahibil jambe ma ɓe tawɗon nder ton ɓen fof ko sahibil jambe maɗa daragol ɗon ha gasa daro wowla sonka ma fima cigarette lorraɓe ɗa lorrude sahibil jambe maɗa si goɗɗo e maɓɓe waɗini tuwi paasi ɗin ta wujjama ta ko gonga na bandiyagal paasi makko ɗin no jungo ɓen ɗon ko sahibil jambe makko si goɗɗo faɗɗama ɗon o nawni ko ɓen ɗon himo jungo maɓɓe ha hewta ka labtano hewta siɓɓe makko ɓen ɗuwete wa sahibil jambe ala ka sortoɗa c'est la même chose ka métro wal c'est la même chose ka avion wal c'est la même chose ka bateau wal c'est la même chose ka salle transit ayay ɗo yimɓe no ƴawa ɗo e boswal ma e trewal ta yimɓe no ronki no gongi no ɗuman ni yiya yimɓe kanko e mbari makko ɓe jooɗo ɗon ɓe accata goɗɗo photo taro diɗon 75 ko ɗo tawi en 54 diɗon anditi goto ala ka ɗuman no andi to ɓen wonɓe takko ma ɗon koye portoy wonkoye takko ma ɗon ko heferaɓe ko sonkata ɗon ɓe ronka heɓde ka ɓe ɗano kaɓe fowto hiɗa ñamude ɓe droit ji ɗin haqqeji maɓɓe ɗin hayso ko radio o huɓɓinɗa ɗo waɗɗa suday si townuɗa si empêchiɓe tun ɗa mari haqqe maɓɓe donc andirta noon ko yurmi kon woɓɓe ñamay ɗin haqqeji ƴetta ɗo trewal pari ara ha Bruxelles ha gasa no sonki e hoore yimɓe ha o tippoɗon ta ɓen ɗon on ɓe yititata aduna sakko wiya accane Allah accanon ta ɓen ɗon lanni o yaadi e mum ma ɗum hiɗa ƴetti avion ma Conakry hiɗa fokki Dubai ana ƴetti avion makko e honno wiyete South Africa imo fokkiti China on ƴetti avion muɗum Maroc hino fokkiti New York fo ɓen onon fof fotton e salon de transit goto mo kala ƴetta joni avion mum yara ka sutti ton daroɗa ɗon moɓa haqqeji ha moƴƴa naɗoɗa yaaha o yitidata aduna donc ko ɗum ɗon fof wiyete wa sahibil jambe ɗiɗo noon haqqeji wa kadhalika si tawi ko jardin arɗa siko restaurant arɗa kala ko arɗa e muɗum ka tawata yimɓe woni ko lieu public si tawi kaka stade si tawi kaka palais rento e haqqeji yimɓe ɓen kala ɓe jooɗuɗuɗa ɗon ɓen ko sahibil jambe ma eɗa hani moƴƴagol e maɓɓe beru ha ka wawɗa ɗon har siɓe landi kama service ko farilla e hoore ma siɗa wawi hiɗa gayna hara kadi a lortali ɓe a tampinali ɓe jonnon ɗi haqqeji ɗi yoton si tawi hiɗi natori kadi ɗi yalti e dimension yimɓe ɓen ɗi ari e dimension pays ji ɗin e continent ji ɗin par exemple ko Qur'ana wi kon e ka kawte wal jarizil qurba al jarizil qurba ɗo lagine pays wiyeteɗo lagine on
madama ɓay so ndaari Sénégal on ndaari Mali on ndaari Gambie on ndaari Guinée Bissau o yiyay leƴƴi wonɗi ɗon jeyodirɗe e ɗeya leƴƴi historiquement ta ko ɓe siɓɓe ta hiɓe nantodira e haalaji ɗum ɗon ko wal jaari sil ɓurba noon c'est à dire Guinée Bissau pays limitrophe ɗin fof kala ko annduɗa hoore maɗa pays bimana e ɗin pays ji no woodi leƴƴi jeyodirɗi hakkunde majji ta hiɗi kawtiri kadi ɗum no wiye wal jaari sil ɓurba c'est à dire si tawi tun nawnare naati Sénégal nde fuɗɗike ravasude épidémie haray gouvernement laggine on ko jaarti gurba maɓɓe heɓi probléme lekkele ɗen e médecin ɓe ɓen kamɓe doit adade yaade si États-Unis ara nanda son faami moƴƴa donc wal jaaril junub tawa ɗo hiɗo wawi wonde limitrophe ɓe ta on jeyda en ɗa fus ala hakkunde mo hakkunde pays e pays non fof no wawi wonde jaaril junub no wawi kadi wonde hakkunde continent ji ɗin ko pays o woɗɗodiri wo ko jaaril junub hiɓe kawtiri hiɓe continent goto hiɓe siɓe ala e continent goto hiɓe planète goto est ce que wonata jaaril junub no ha wonde jaaril junub ta kala probléme no wawi wadde Washington ha gasa pellette hiɗon andi par exemple hakkunde Sydney ndaron Sydney en Australie kañ e Cape Town en Afrique du Sud distance on ko woɗɗi ko ɓeɗo goɗɗum no wawi wadde toɗen honno wiyete Sydney Australie ta ɓeɓe Cape Town no hanani ɓe ka ɓe ƴetta moyen maɓɓe on siko mbukoy siko koɓe heeɓi wo ɓenno ɓe wallitorike bimana pays wonɗo ka ɓuuri woɗɗitade ko ɗum wiyete wal jaaril junub sur le plan étatique ko ɗum ɗo portojo on kanko o jooɗi a sikkay kanko o aya tippanni a sikkay ko e makko o aya tippi o organise ɗum ɗo fopp ha gaska waɗi kese wo eddi maɓɓe ɗin arto hewtude ɓe tefa ko leydi julɓe ɓe tefa ko leydi heferaɓe américain jon kala ko wi kesen ko heewi kon ka men ɗe siyonje men fopp e lotorde ɗuma ko ɗan nebban ɗan ɓe addata kañen si catastrophe ji waɗi ko hunɗum haɗi leyɗe julɓe ɓen kamɓe duwano servude exemple e ɗum ɗon ndaare ɗo ko woni feƴƴude Syrie ndaron Liban no takko ɗon ndaron Jordanie no takko ɗon ndaron Égypte no takko ɗon ndaron ɓeɗo fof no takko ɗon Arabie Saoudite no telenɗa kono ko hefera ɓe yewtata wiya e waɗu plan de paix ndaara si tawi toon ɓuttay nda si ɓe adday ñameteji ɓe addanayi ɓe a lekkele ko honɗum leyɗe julɓe men jooɗi est ce que ɓe janggi o aya ɓe andi ko o wi kon donc ɗum ɗo fof muɗum natori ko ɗum ɗo fof wiyete wal jaaril junub ta ko télémasengo ka peyji e ka huwodira e ka relation ji e ka ɗum wa sahibil jambi wabni sabil arten ka aya kañum e neɗɗo lawol un voyageur wabni sabil ko neɗɗo par exemple e iwruɗo laggine ha gasi o aɗo wi ponson Bruxelles nene ala baba ala giɗo ala e puso ala anda ko wiyete kan anda ko wiyete king o ara ɗon oɗo kanko kadi tefaka wabnu sabil on woni julɗo woni kefero woni n'importe qui ko neɗɗo wonɗo e situation de voyage marɗo probléme ko hanaɗo assistede si tawi ko julɗo yo ɗaɓɓita ɗum ha o yiya jullirde julɓe wara o jooɗo o fanka nawar makko haɗa o ƴetti haqqe makko ngo liɓi e jungo maɓɓe o heɓay ko walo o heɓa ko ñama o heɓano fallira taw par ce que o tawi julɓe wa kadhalika ɗum ɗon ko neɗɗo mo fottirta ni e lawol on fof hiɗon e voyage haray n'importe quelle situation ko o jogui haray koye assiste mo wallirtoɗama wabni sabil si wi ɗon wa ma malakata aymanukum eɓe jeyirɗon ñaame mon a cheikh aboubacry diabri jazairi ka tafsiru makko aysaru tafasir o wi ko Allah wi ɗo ko wa ma malakata aymanukum o wi ko qur'an on ko wi ko ɓe jeyirɗon ñaame mo ɓe jeyirɗon ñaame mo on horɓe moɗon ma ɗum jiyaɓe mon ko ɗoni ko aya on sappi kono jazairi wi ko wiyete wa ma malakata aymanukum ko kala ko woni e ley konngol ma e ley dépense maɗa e ley laamu maɗa ko ɗum wiyete ma malakata aymanukum c'est à dire ɓeyguli maɗa ɗin ɓiɓɓe maɗa ɓen chauffeur ɓe maɗa ɓen jardinier ɓe maɗa ɓen employé ɓe maɗa ɓen ka magasin tippinoɓe makiti on naada ha gasa
aynuɓe ɗon ɓen kala ko woni e ley konti maɗa tawi ko an woni patron muɗum employé ɓe maɗa ɓen fof ko ɗum wiyetewa mamalakata e mano ko donc ya moƴƴo e maɓɓe ɓe ngoliɗi na ko piyete na ko yennete na ko hasete na ko ɗalete haqqe mum ɓiɓɓe ɓen na ko ɓurdindinte koko kippete jangga looto laaɓa donc soferɓe ɓen contrat mo haldu ɗo on ko yoɓatamo kon hunno e hoore teddugal ko joom ɓe guure ay woɓɓe goɗo ɓe sowinirana sofer maɓɓe lebbi jeegoɓe yoɓali so ƴantiɓe o naw yawi keɓe wooli ko woni hakkude men kon o wowla o yaltinam buuɗɗin o jonna dégage mi yaltinima golle gogo on taw ko neminɗa lebbi jeego kon ɗum no waaliɗa ko haqqe on fotto e lakara ɗimmum ɗum koko sonkanɗamo kon ha gasa wooli ko woni hakkude men kon a manquimo respect ko tedduɗo ɗum ɗon kam no waali ɗon ko bakkato naya ɓum ɗum ma ɗum tammum ɗum ko wiɗa kon dégage yaltinɗamo golle après fo yaalimo 3 mois a yaltinaymo golle beru kala ko o jindi o tampi o weela ɗo yo heɓu golle ɗum no pakanima on fotto e lakara donc a yiya yimɓe nela sasa maki sa gollini goɗɗo wata lakkere nde yoru a yoɓalimo ya neɗɗo no ara continuer on gara ka magasin tippino ɓen tippina ɓe halda prix on ha gasa ɓe tippina continuer tawa noon kanko o tonta ɗon sakum farin o tonta ɓeya tippina continuer ha gasa ɓayna patron ko onno bo on fottiten ɗo janggo nela sasa no wi'i si tawi lakkere nde yoori a yoɓalimo ɗa mari bakkato ta lakkere nde yooru a yoɓalimo wi on fotti ton ɗo janggo ɓen ɓe lotoyto joni feƴƴi lakkere yoori fami donc sifa ɗiɗo piiji fof ko haqqeji monanaɗi ni donc kala ɓe wonɗa gollirde ɓen fof wiyoɓe ma patron fof sifa ɗiɗo piiji fof ko ɗum ɗo wiyetemo mamalakata aymanukum ko ɗiɗo sappo ɗi yetelan fi Allah sino woodi tagaɗo ibnu adama goto mo fottata e muɗum mo yidata mo ala goto e ɓeɗo tana goto e ɓeɗo ala par ce que ɗo ka wonɗe ni hiɗe représenté fof ɓe jambouriyano ɗo ɓe dalambano ɗo ɓe weeɗano ɗo andi haqqeji ɓattodiral ngal no ɗo kaw e tawi en fof hiɗen nder ɗo fewno ɗo ko en sahibil jambe fewno ɗo donc sa yalti a ƴetti otowal ma ngal ha gasi a huɓɓiningal hiɗa doginde haray otoje wonɗe yeeso ɓen ko sahibil jambe ma otoje wonɗe ɓawɗen ko sahibil jamma sa daroto prépare ɓe anda darade tawa ɗuɓe freina ha kirñato wata garu ka tumbere lawol créa embouteillage lorraɓe woɓɓe no hawji ayi quand même woɓɓe no waɗa ɗon ha gasi ɓe sonki ƴaƴawa e hoore am feƴƴa mo jooɗi mo memude haqqeji donc kala ka woni ka wonɗa sahibil jambe ɗiɗo haqqeji no ɗo hay goto a yidata ka adna ɗo tana goto e ɓeɗo est ce que ɗo haqqeji adna Allah fof arali yo aya ɗon mi alani on ko ɗi sappo limen ɗi ko ɗo wonɗen fermude bafangal wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a go'o ka wa bil walidayni ihsana ɗiɗi wa bizil qurba tati wal yatama nayi wal masakin joyi wal jari zil qurba jeego wal jari al junub jeɗɗi wa sahib bil jam jeetati wabni sabil jeenayi wa ma malakata aymanukum sappo assalamu aleykum wa rahmatullah